गरेसर विधानसभा बियाबनि मोननै जिस्नि बिसिडिसिखौ लानानै खुंफुंदों खेल महरान। दिनैनिफ्राय जागायनानै 20 डिसेम्बरसिम सोलिगोन बे खेल महराना। हाबाफारिखौ गरेसर जौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव अलिम्पिकनि अर फोजोंनायखौ मावफुंनायनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो आसामनि मन्थ्रि नन्दिता कार्लसाया। गासै मोन 27 बिसिडिसिनिफ्राय फैनाय फरायसुला फरायसुलिफोरा खेल महरानाव बाहागो लादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मन्थ्रि नन्दिता कार्लसाया बुंथिदों दि खेल महराना सरकारनि मोनसे मिशन जानानै फैबाय। बेनि गेजेरजोंनो आसाम सरकारा मोनसे गिदिर प्लेटफर्म होबाय। बे मिशना आसामनि गेलेमु बिथिङाव मैखोमै जानानै फैबाय। खेल महराननि गेजेरजों फरायसाफोरनि गेलेनाय बिथिङाव गोबां थुलुंगानाय फैदों होननानै बुंथिदों मन्थ्रि नन्दिता कार्लसाया। हाबाफारियाव आसामनि मन्थ्रि नन्दिता कार्लसाजों लोगोसे बिटिआरनि इएम नरेन्द्र नार्जारी, एमसिएलए पवित्र कुमार बर', तामुलपुर जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्ती, एसपि दिगन्त कुमार चौधुरी आरो गुबुन गुबुन बिफाननि बिफानारिफोरा बाहागो लायो। नमस्कार खुलुमबाय। আজি আমাৰ খেল মহাৰণৰ শুভ আৰম্ভণি যেটো এলএসি হিচাপে খেল মহাৰণ কাৰ্যসূচী উদ্বোধনী কাৰ্যসূচীত অসমৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী মাননীয় নন্দিতা কাৰ্লছা বাইদেউ আহিছিল। মই আদৰিছোঁ তেখেতক। খুব ভাল লাগিছে যিহেতু অসমৰ ভিতৰত আমিও যে এজন খেল বিভাগৰে এজন মন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতক আজি উদ্বোধনী কাৰ্যসূচী পাই খুবেই মই সুখী হৈছোঁ। যিহেতু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিব লাগিব। খেল জগতখন আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি ভূমিকা লৈছে এই আদৰণীয়। আৰু এই হিচাপে বৰ্তমানৰ যিখিনি বিচিডিচি পৰ্যায়ৰ পৰা নেশ্যনেল পৰ্যায়লৈ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাল এটা পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে গোটেইখিনি যিখিনি খেলৰ দিশখিনি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অশেষভাৱে ভূমিকা লোৱাটো দেখা পালোঁ। আৰু যিহেতু বাইদেউজনকে আমি পালোঁ মন্ত্ৰীজনকে, তাৰ কাৰণে বিশেষ ভাল পাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ সঞ্চালক মহোদয় আছে অসমৰ মাননীয় আমাৰ বিটিআৰৰ ইএম নৰেন্দ্ৰ নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াও আছিলে, ডিচি ডাঙৰীয়া আছে আৰু এছপি ডাঙৰীয়াও আহিছিল। হিচাপে আজিৰ যিটো অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠান সুন্দৰভাৱে হৈ গ'ল। ইয়াত মই বিশেষ ক'ব লগা নাই। মই এটা ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু এটা সংবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। আজিৰ দিনটোত ভাল এটা ঘোষণা এটা আমি পাইছোঁ, যিটো আমাৰ মাননীয় বিটিআৰ চিফ মহোদয়ে খেলৰ দিশত বিৰাট গুৰুত্ব দিয়াটো দেখা পাইছোঁ। যিহেতু 4 বছৰৰ ভিতৰত ISPLৰ পৰা দুৰণ কাপৰ পৰা বিভিন্ন খেল তেখেতে হাতত লোৱাটো দেখা পাইছোঁ। আৰু হিচাপে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা খেল জগতত উন্নত কৰাৰ কাৰণে প্ৰতিটো সমষ্টিত শ্বহীদ বীৰ চিলাগাং বসুমতাৰীৰ নামত 5 কোটিকৈ প্ৰতিটো সমষ্টিত ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰাত ধাৰ্য কৰিছে। তাৰে মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হিচাপে আমাৰ বৰগুৰু নেহৰু হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত 5 কোটি টকাৰে বৰ্তমান নিৰ্মাণ চলি আছে। আৰু সেই হিচাপে যোৱা 3 দিন আগত মোক ফোনৰ যোগেদি চিফ মহোদয়ে মোক ফোন কৰি কৈছে, তোমাৰ গড়েশ্বৰৰ যিটো আমাৰ ক্ৰীড়া সন্থাই চলাই থকা ষ্টেডিয়াম, এইখন ষ্টেডিয়ামতো এইবাৰ 5 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে বুলি তেখেতে মোক ফোনৰ যোগেদি জনাইছে। হিচাপে মই খুবেই সুখী আৰু চিফ মহোদয়ক মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হিচাপে খেলৰ দিশত গড়েশ্বৰৰ যথেষ্টভাৱে প্ৰতিভা আছে। আৰু বেলেগ দিশতো প্ৰতিভা আছে, সংগীত জগততো ইয়াত প্ৰতিভা আছে। তাৰ কাৰণে সকলো গড়েশ্বৰবাসী ৰাইজৰ উদ্যমী যিখিনি যুৱ যুৱতী সকলো প্ৰতিটো দিশতে যেন আগবাঢ়ি যায়। অসমৰ বিচিডিচি পৰ্যায়ৰ পৰা নেশ্যনেল পৰ্যায়লৈকে যে আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ। হিমা দাসৰ দৰে, লাভলীনা
দৰে যে আমি স্থান ল'ব পাৰোঁ এই আশা মই গণেশৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। এইখিনি মোৰ ক'ব লাগে। बहुत सा 2.0 बहुत सारा LSC लेवल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तभी भी हम लोग ने देखा है कि बहुत सारा पार्टिसिपेशन है। आज यहाँ जैसे देखने को मिला है इंडिविजुअल्स बहुत सारा पार्टिसिपेशन करने के लिए आया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहता है कि बहुत अच्छा से किया है यहाँ पे, और ये हमारे लिए नहीं है, ये नया जनरेशन के स्टूडेंट्स के लिए है, यंग जनरेशन के लिए, जो उन लोगों खेल को कैसे करके एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके और उस एटमॉस्फेयर में वो लोग आगे आ सके। ये हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का एक विजन है कि हम लोग खेल महारन को कैसे आगे लेके जाए, असम में एक स्पोर्ट्स का हिसाब में कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करे, और धीरे धीरे एनवायरनमेंट आ रहा है थ्रू दी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जहाँ स्टूडेंट्स बहुत इन्वॉल्व्ड है और उनका खेलने का बहुत मन है। आज यहाँ देख के अच्छा लगा कि अगर वो पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे तो भी उनको देखने के लिए लेके आया है छोटा छोटा स्टूडेंट्स प्राइमरी लेवल को, सो दैट उनका एक एनवायरनमेंट हो जाए कि वो लोग थोड़ा बड़ा होके वो लोग खेल सके। सो दिस इज़ अ गुड एनवायरनमेंट जहाँ पार्टिसिपेशन ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ पार्टिसिपेट करें, लेकिन LSC लेवल पे जहाँ छोटे छोटे बच्चे अगर पार्टिसिपेट भी नहीं करें तो भी आके उनका एक ऑडियंस होने के हिसाब से, स्पेक्टेटर होने का हिसाब से उनका और थोड़ा क्रिएट माइंड अलग हो। थैंक यू सो मच।